and human resources that we have, the disunity is affecting us. I want to plead with you as our traditional leaders. Use this year's Ogbechocho to bring healing and reconciliation to our land. Koklo fijo kameta hakomo afisa zidwebe buna gbeto dadili obe de maje edo afwe jojegbe joade jegbe nton ta the lunch 2025 for Aza Lamau Avila flag of Kokwila from Koma. Amen. Asalo Evalov TV, Sinabi TV, mia evadore uhabu agri college amea miele ike egba wana to yare ike eji yimle afi yagba ike mogjijigo amiga gegera afuma aha wana shanya akofina mile egba bankama ike eji noge kwenye grand launch of Ogbechocho Festival 2025 enye wana to yare ike eji noge le egba bankama ike mi afi anoge akponu mo kata tepe plus zube wana onyanu ike aje fiato aje gato nene kpo magbenya afia enye wana to yare ike eji ngone ne kpo afia na kpo ba amovovo enya meoke pepe ya monoge nene kpo Eric Opoku, Minister of Agriculture elafia ike regional minister ike water regional minister elafia ike wana ya tepe boga let ba ketu nofa ameka kwenye open MP ike Eric Adam Agbana eha lafia ike nya wawenya meoke wana yare atata ike le egbapanke kama wawe lenu yarete plus ube wa awu ahe wana yale afia le egbapanke kamta pro Evalov TV do na ma kenye Sinabi TV do le Facebook and either YouTube dem yak bogla fa jagba na subscribe to the channel on YouTube. Mau neira miafia go mau neira miafia ya eklo mi cho be mi do ji joli o mi kuchi blackbu ya de igba lolo ya do wonko ya gbebli bome ne ma blewo di wo kala o pe fi ami jo bubu na o kala o pe fi mi cho bubu na o na ka chi de ka no jo me binu mia de igba lala wo ko deji le ya gbebli bome ye ma glewo biwo azalo na yira mi afia keto wo ne gbonge mi do jirengu eye mi gabo o ya tenyi balala ya do ko daji le ya bebli bome ne ma blewo dio azalo o kata makpobe mi to troma Tagbio mama menyi banami enya jijo gade namba una monkpope abamavade miafa zimanola ne azadudu ya kofia ezia ejana mereshade nyanyo tore makpe manu makake miakata mitenchi ezia mononogo tajwa miachia amedeka ike wanaya nanu atata nama chonkuwa mianto miafofo miatogbi ike afion le suku koko ade suku koko afion le tefetefo fifi la fia ma ufoma enya
over school, over assistant headmaster academics. Miafa jimenola ya ashrokla a violashi. A fion ha manya of a blava fanya a whoop. Ta miafa jimenola manya ama vionyo. Eganya Joja Fanyutofa Afia. Eganya Joja Fanyutokata traditional chief, you know, for president, area council chief president. Le Monk Papa Magla Ma. Togbiomina Monk Papa Abama de Miafajmanola. Mianto Miatogbi. Miafofo. Amado Todia. Togbi Taji the fifth. Maraku miaplo togbi va dare faz biame. Poa, mia duni, abala mi nyana. Ke hafi mia duya. Anyo ayo la tafa, ba mia do gomani. Ka fa ya matoa, e yak pomile ya. E so swara ha alle amata. Ochia o habwa fi. Ya fa agricultural college amabe wanayana yi eji. Ayata bi pom la fie agbado abale ya amea dezimeno la gblena azia da kakonya eta bana kakko ya tanoji to baba mi amu katan la fie mi edzene ha bana kakko ya tanoji eta nya bo dabu gaya no nya ba enyenya mekano zia ma ba nsham na pam ayejia Nanya were hagba. No we hagba ha. Ayata malo mahwe alofe. Bama no shima. Manyaba tobi ge awusu. Apadada alamnya. Tobi za ulamnya fiako. Tobi kodro bledoko o manyaba nusham ajafia to zakata wo. Ta akpanami. Afanyi gbaji kama kata godoa. Afavie kotivi ave. Alabanya gloma la nami atogbi omanyiba. Alaba nya tobiga ameko ya ba kundo. Nya sankoko. Kundo nya mafafiara na baduko. Alaba wana kala, awana ntapa. Alaba kundo begbeka tobia odre. Aro odre na yafuawa. Kundo na yifuka kabuna fu amagbona. Alaba ava joba yafuna jagbagba to mo re siareji aklo kundo ajue. Nyanya global alaba kunde miesa kundo nkobo. Alaba kunde imako plejia amova no dada kom la femme. Alaba yo blono bo evi amajoko akpogbogan. Kana gba nova na yo alagbere yo choraji. Alaba dada toha. Oba kundo iyefu adama gbohe dada ba mi va mi chogbaraji. Kundo iyefu adama gbohe mi chogbaraji. Obi afafia gaga ya valo aina vaoke. Alina rila Oba fafia gaga ya valo aina vaoke minyaso minyava kundo yefu dama boy micho baraji Miamauga sobolisa zadong liasi zadong liafo ha ajinon kochodro afi ajimaye betadao vi vevi eve Heha mekle agbenono si o maugala jila zungbe glonson Heha mele potolem ke agbenono yale adavajem Visio jile achoga mela zungano voken le gome jamela avochuta ma klik begbenyo togbe o klik togbe kao Towo klichichachio plinwe kede wenye achiona hehame ke egbala betokble esiakata betocho achigadama siona na chinwe janala le avao mevo hoho ke ofe keke kiake ha woga hole ofe agonuke tosisi sionye agbegbonola zu adupo Ela benagbeto lo gbedudo te domena o Yasi gbomiele hala Ple kenken Avao vivivo ple avao nou vadio zaza Webe miepe jito happy Eye miepe mwatio Ya mwafi ho ho
Esia time ele fafamdo. Jojegbe. Aw, joade jegbe lo. Unka pepe nyesi. Helesi denu alia. Esi mileta da me bibim wa. Esofi miega for afoti akodeji enyesi. Oh, umplanunya kwa famado. Amado vipe ko voga droga hapeko. Wobe wochi la mechi ako. Ezov hamegbla how. Na de gblela de anwe. Kaken tokpo jojomeya. Benwe felesi hegble. Agbana no do megbla kan. Ayamade afute kwa bo. Jo efe kuku de klo. Lenu pom na edokwi. Agbana do no megbla vava. Undo meganya a chocolate amhala o. Tabo novazu amachatra. Perfectly anwo menancho. Nogbi please domenya no vazu. Abolo pli kanami. Attatically tomato. Le asibaji. Bodoto sinya nu kwasila. Po efasi hoho atoto. Cho asi toto gohan. Gaje vozo to hekpe. Kristo mema uno, pli maumudu mauno, wanto singa kek pao, agbena no fe adava mekpofo. Howusu krakanye glebe, afiare kemenye pome o. Tu kwe bobwanu, eye tula, badagba utwe, gake achopla so hotule tuto si hoho, ke mimia de boto pli hunade, alo tomiela. Demi mata bla ahogbaja ade fola siada abale anlofe awomefia tobi shui evele agble enewa amo yingbe aklaso yingbe aholo yingbe aholo bedo yingbe zewo ha yingbe anya na nyiko wa disade fi manya no wa joha halenti anya na dopola afodo ya pe kaka wo manya hususu gbede o dogbo hunwe menya dodwe fenya o agbora zemedanyo ya fudufu ha medwaga jojegbe chuade jegbe vava koklo fijo kameda hakomo afisazi dobe buna gbeto dadili obede maje edo afwe jojegbe Joade jegbe ntonto. Chimale zuka komo na dekaje vava. Amedi me umrana zagede. Afiko gbogbo wa de asio. Ahana gajo boku. Adomina pa. Akota me fiamo kwa jimo. Doglo dono. Wode po. No denula. Ntoko fiane. Mina miayo mauga. Mao chikusi anyukuba. Mao sochu ableto. Mao vividinku sangpepe. Mao soja sobla. Mao ableto ablono. Mao ekpe. Mao bolo. Mao vichivinku zakpoto klindokpoto. Asi chafe mau. Agleda fe mau. Topo da fe mau. Tugbe fe mau. Kale fe mau. Oh mauga. Emlima chafete bewa ko efasi akujije mepeji fafe akodemi aji elabena jogande jegbenami enrola agbotadwa nodisi adonu akpenami akpenari alaba machichigo miaho tobi koro alaba wangere manami tufa ana ohabu Mabiamo le togiga ausu boba makla nuara yevubama piaku ta madota faci makla ngara yevubama Toby chairman Toby Daji Atolia the paramount chief of Banyi traditional area Toby Agbesi Awusu Evelia Abadada of Anglon, the members of Parliament for Ketu North constituency, Honorable Eric Edem Agbana, Honorable Eric Agbana, the Municipal Chief Executive, Honorable Martin
Amunaki, the principal, the staff, and the students of Ohabu Agricultural College, members of both the Central and the Local Planning Committee of 2025 Anglo Hubejojo Zan, Tokyo, Mamao, good citizens of Ohabu, media personnel, ladies and gentlemen, I welcome you all very warmly to this historical program being held today at Ohabu, precisely at Agriculture College. In fact, I feel very honored and proud today for playing a host to this very important, personality within Anglo State and beyond. Yo, akpe tɔgbiwo abrada enyiba. Mi katã kloe mienye susui ta mie eƒoƒu ɖe afi ya ɖo gake ale wònɔna le wɔnawo me ale be ame aɖe na kpɔ ɖo ŋku dzi na mi. Le gaƒoƒo ya me míaxɔ Professor Precious Agbekomata be wòagblɔ nu yi ta mie eƒoƒu ɖe afi ya ɖo na mi. Míasi akpe ne míaxɔe kple akpe. Togbi agbesi ewusu evelia abadada ne Anglo-Dukɔ. Togbi dadi atɔ̃lia fiagã ne ƒenyi dukɔ. Togbiwo, mamawo, regional minister kple eƒe ŋumɔ kple ame vovovowo ke le afi ya. Enye dzidzɔ gã aɖe nam be woɖem be mava gblɔ taɖodzinu yi tututu miekpe ta ɖo le afi ya. Adzro be maxli ɖe yevugbe me gake megblɔ ge ɖe ʋegbe me ko ne míawoe kaba. Míaƒe taɖodzinu gãtɔ ɖeka yi ke le nyanya na mi hoe nye be míaɖo eƒe ya me eƒe akpe eve kple blaeve-vɔ-etɔ̃ ƒe hogbetsotso zã ɖuɖuɔ egɔme anyi le Ohabu dua me alo le Agricultural College le Ohabu afi. Taɖodzinu yi ke alo tomati yi ke le mía si le ƒe ya me ƒe azã ɖuɖu mea míegblẽ le yevugbe me be building bridges from common history to a common destiny. Ado agbasasawo ɖoɖo hena míaƒe dzidzimenyawo kple ŋgɔgbe kpɔkpɔ le ʋegbeme ma ɖe me kpie nenema ko ne mede tututu hã mi ƒoe nam. Building bridges from common history to a common destiny. Anya nu yi ke dze eye wòdze atsɔ be ƒomewo, eduwo kple ehabɔbɔwo nanɔ anyi alo ati ɣeyiɣi aɖe da ɖi be ɣeyiɣi ma nanye ɣeyiɣi ke be yewo aƒoƒo ta ƒu alo yewo kpe ta adzro yewo ɖokui me. Aɖo ŋku afi tututu yewo tso ale yewo zɔ mɔe eye afi yewo ɖo gba aha de ŋgble etsɔ yi ke gbɔna ŋuti. Ta le ɖoɖo ya nuɔ míeva kpeta ɖe afi ya be míade ŋgble alo agaɖo ŋku afi ye míezɔ mɔ tue. Ʋu kekekeke va ɖo afi ya egba abe aŋlɔwo ene eye míegbe glia ɖo eto hafi va do ɖe afi ke míele ehele le ablɔɖe me. Míaƒe mɔzɔzɔ menye nu tue ko nye o gake míeto mɔʋu va do eye míegakpe ta gbea míeva kpe ta be míaɖo ŋku etsi ne mía ɖokui le kuxiwo ke le míaƒe afiawo nɔnɔ me alo aŋlɔnutoa me nɔnɔ me alo Ghana dukɔ me nɔnɔ me. Kuxiwo nye etsi madzamadzawo
kikama fototro enu manyo gedo hayo kama mia dumdango kuhia do enya hiakama ofa mtutu increase in poverty alaba la yi ama yemi van bledegele haya onwo nyaga kweda ba nunoma shikawe la miashi ikananya ba mieza wode abaduo na ado abamedede wo na lakini azoda ngoy la miafa no majoturo kla numa kukuo mo bukaka mi ko ba nunoma shi de ka ikala miashi la miafa amozozo maro miafa nyina no mafifia yenya ba agble dede minya ba agble mi dena jigade afi duonu minya ba agble mi dena afi gavana kotokumana mi alaba yemi glon agble dede nya nenya ba mi dagbla akana nu dudu fe subo la yefugo mi gba food security nenya ba mi dagbla adaga kotokumana mi agla na ba mi reduce poverty nenya ba mi dagbla Keshino nuva na miashi and we create wealth. Anya ni kamyaga dengbla. Aro anya nyafa taroji nuba eni vado fiako. Nya dengla gble de nyaunti. Ye nufa fie de kamya hiama ba duona aro anglo na aba alo Volta region tona aba Ghana du kona. Yenya ba nyatro sukuya aro poya jimiela Ozu University to convert Ohavu Agricultural College into a tertiary institution, into a university of international repute. Tarojinu de kata enye to gofia enye ba nyado pajiba majijio akpohajia o tronkobe Ohavu Agricultural University. Nyapa kwa pala afia ndoya agaro kwado majina mi ba nanyaba ngus de kawawo malio planguti fafa malio ngoyi mavana eta emiro kpanya hajiba building bridges and from common history to a common destiny adomnya fotomati kajimie hobaza kata tumdroa aduduma akpano majina mi baba mereka reka wona aba mawona aba egbereka gbola wona ajaba de kawo gande na no miadoma ntifafa na no miadoma afini ata yengo na ntifafa malio aye de kawo malio ngoyi mado. I am saying that without unity and peace there will not be any progress for us as a people. Therefore we have to be united. Le tomachi apanyano nye doda du tablaton vo adan katangbo kuku fom no aro kuku dem no ba o katano va apo ya mapazan hogbazan onyanu ikamiadu onya aduna pepanya apo ya mapazan na miedu ya onyanu ikaja chon duo kata duko kata le kika mogodo wasemyanko Ukata on never kpadam yang dodo kalemia shina angloduo kle Volta region tutuo wo adon tila nyata pada kama jima magba nyaba gayi yada kama galemia shi ikamia tapo ngoyi uhaya mamie la fifia nanya pada gayi ya hava miela fia ova to myang ayi en paton obonama na mi ma develop aromi ma pongo yi yoko atami mi ga pogazon ataga yi alenya ba nya wodeka hanango yi. We need to be united to progress, to develop. Ta anya tia ikama bema dare mi agbo ika ntimi fofofu afia ndoya enya ba de kawo opanya never blood duo nami na mi atayengo adzrewowo anya hehe tukara amanio mabu plato kata mi de kuku mi la fo na togbi okle mama mi la fo na duo kata
mi na mia wo de ka na mia yingo na mia wo de ka mia yingo adogere le mia shimi jima mia wo abagble de fa suku nya egbo mi la na mia dagble ye mia fa agble manuku odo barogbo kaka mia poko ogun de mia gbo eje mia do factory o ayo ke atanwe bere na mia dagbla mia process agble manuku ona otanlo re mia gbo eje mia ro do opo fofofo eje mia do ato le mia fo hlami tatata mia ro lanyi fo apa pleto to mala onyi fe eje mia ro koklo onyi fe mia nyi Ghana du ko ple West Africa kata tarojinu le mia siba mia ro university bubu ore domiafia tarojinu le mia siba mia ro hospital aro do dapo fofofo ore mia domiafia kaka hamu kata wo ma vama na nyeba mi ma ore kaw ya tam ye kokofom mia folem na mashiama duo kata be no na mia odeka na ngoyi ya na tatumido we need peace, we need unity to develop as a people. So if we are mapo hogbesa po tarojinu enye be mia mo kata to mia po jotso po to dogbo ukaka mi va rofi agbako mia nlo awodeka hena Ghana duko hena South Eastern Volta hena Volta region ble Ghana kata po tuturo mejiwe ma dakpe be mi na mon popo ma adomenami gbe ko ni va be mi ado zango manyi evelia ni afo de ka o fonu etonlia ni ado pejina mi be ni afa ngoyiyi abaduo na reyi yale nya haya ne reyi ya vai emi tan do mi aro kwiro tu mi aro kwiro ngo mi maga kpo eta adumadi de share na nyi be. This is the time for development apenami. Asaelo. Oh, yemi apa professor ponu fi ama church inamia. Oba college, university nava ohavu aromaema.
Ubuto Agbanaha Gagagere Miadoma. Pi Mani Banami Kata Mahok Badona Macho Miapa Aomafia Topi Sri Etonia Vena Uhavudua Abe Dokbenami Kata Akba Aba Rujabaya Numiadoma Hafi Gaka Kuhiaru Vachumonae Ta Yometing Elamiadomo Yeje wana agoma miafe fiaga sikala nye fiana du fiana uhavua togbi koroa ena menya luitai azava fiaro yeru menya adu azale uhavu ye miafe professor bubutonha gavaro pe wanaroji nyama tonya koga pi aka hafi makuya pi majiba mana mianya be azaya mieruna rumieruni be miakoru nkumia po hubujo ngochi va afie o miele egba aka imieje azaya goma Yeje gomo be miago re miafe te kongu hosio fe no va nyenye ha are afie edu meto kake afia azavaru gba yeji be miaza azaya akohe reka wo to hiarevi anglo duko de tablato vo atakatama egome nyebe Reka wawoya shikema le miadomo ena miama gbechimre wana gerema ye uhavu agric college ya lafia ye megara gbalao me makpo be ye kayoru suku ya lafia mekpo be ori efe akpereka alofa sheke bla devon Sikanya afa bubu va yenya sukuya majabo ganola official bagara apoya ji egba nyawo no blani nam be nye megbe alekegbe le Ghana to koyama ta roji no anya ba ye nye pe ba mi megbe chima ye jiruru ya le ejije gba Honorable President His Excellency John Mahama afaya vayi adongbebe ya ure share ha otrosu kuya otrosu university susumata ye mekoza havia fiaberi ya to museo na ya to duya na sukua na trozu university miantowe miafa akplekwe yogeba akpleko ye yo va kple na miankuro majineo mekplero wona ma majivago ta azaya mieko egongrum anyi lafia nyebe miakoru kwejine be miakoru nkuro majine be aza nanagebe sukua otro ipe nonoma na Ovazo University nami mie do ta flache ba amakpekpa do kere mia domi do ba tobi la toma nyara glom ha mie pa ba tensi na ba la mia pa amakpekpa ojita mia chomonu papa do zona afato de magba na pela gala gbalima pela mia pa regional minister Excellency John Dramani Mahama be yento tongba be efeyava ibe yakpere ashire miangu ne otro sukua Otrozo University
ta nkuro dzi nya wònye miedzi be miana wònya. Aŋlɔdukɔ ŋutɔ va de dzesi míaƒe megbetsitsi le nu geɖe ta le aŋlɔ me. Ale megblẽ do ŋgɔe suku ya woɖui eƒe akpe ɖeka le 1994 va yi. Alo la nenema ko gale. Míade dzesi be dam aɖe hã le dam vevi aɖe le mía si le aŋlɔdukɔ me si ke le Veta Irrigation Authority dam hã li. Míedo dam ma gɔme. Woɖui anyi wodze dam ma gɔme. Russians wo atu dam ma eƒe akpe ɖeka alo 1950 ye wotu dam ma be ɔkpe ɖe mía ŋu mía ano mɔlu gblẽ dem tso 1960 gake va se ɖe gbea míeda afi ma míekpɔ be wɔna ya nkruma eɖo te kple susu ya tae wòna wova tu dama meye ma dzi yim o. Woŋlɔ mi be míete ɖe Ministry of Agric ŋu ye wona míenya be anyigba ya eƒo xlã dama. Eli legislative instrument aɖeke mele ŋu si ke ata na be investors wo nava ava tagbe le afi ma o. Egɔme nye be anyigba gale anyigbatɔwo si me. Míeva yi ɖe Ministry of Finance akpɔ be ɖe leke woata kpe ɖe mía ŋu ne woata axɔ anyigba tso woaxe fe ne anyigbatɔwo ne investor hã nava ge ɖe anyigba ma dzi. Wona míedza be dza royi se wɔtakpekpe me ɔwɔ se hafi woata xe fe ma ne woaxɔ anyigba. Míeto gbɔ eyi ɖe the honourable minister si ke nye Eric Opoku hã gbɔ eva te enya tome nɛ be míetsi megbe le míaƒe aŋlɔdukɔ me. Ne agblema míadzi ame aɖewo va kpe yewo be ne agblema wo mɔlu gblẽ dema mɔlu ya ado tso anyigba ma dzia Ghana magato mɔlu tso ablotsi o. Míamewo anɔ mɔlu ɖom le ablotsi. Ke nu ka wɔm míele abe amegbetɔwo ne? Profesa ena míenya be ɖeka wɔwɔ ya me mía dome nɔ moa yina be ɖe míete eƒoƒoƒu etetem ɖe dziɖuɖu ŋu ne nu yiwo hiã mía míakɔe ɖo ŋkume ne dziɖuɖu ne wɔwɔe na mí o. Ta azã míeɖuɖu megba medzidzɔ ko dzi míele be mía akpɔ dzidzɔ ɖe mía nɔewo ŋu o. Ale míana dziɖuɖu hã nakpɔ suku ya ade dzesi be etsi edze be wotui ɖe ŋgɔ na mí ɔkpe asi ɖe mía ŋu atro míaƒe agbenɔnɔ adzi nuɖuɖu ada ɖe kplɔ dzi ne mía viwo kple mía ŋutɔwo míaɖu etsɔ megba yi tae míebe míaɖu azã le afi alo me naneke tae míaɖu azã le afi o. Ale míato mía ŋutɔwo míaƒe edu aɖe ŋgɔ medu ya ɖeɖe o. Tsaƒu ƒo xlã mí amewo hã ƒo xlã mí ne ge ɖe amewo me fia ŋdomi aɖeke mele me o. Tsaƒu hã ŋdomi meli o gake scientifically ya wo ale míenyina elã abe míenyina gbɔ̃ míenyina nyi kple tɔmɔ wo tɔmelã hã nyim ale dziɖuɖu hã ata kpa asi ɖe mía ŋu
mianyi tomela le amoame mianyi tomela le atsaƒuame ɔkpa asi ɖe miaŋu ne atro miaƒe nɔnɔme miaƒe agbe etɔ nava miada ikuta bli mie le be ɖeka wɔwɔ nava fa ne mia katã mianɔ akpɔ dzidzɔ ɖe mia nɔewo ŋu ta taɖodzinua eɖewoe le mia si miekɔ vɛ dziŋu ya gbɔna ƒe ŋkeke ada agba woga agbogboza aɖu ge le ŋɔtsi wokpe mi ne mielɔ amewo mɔde kpɔ oa wokplɔ mi ɖo miayi ɖe ŋɔtsi miakpɔ ame kawoe hɔva ge mia tɔkpuiwo tso xɔxɔe wo hɔva ge tɔkpuiwo tso eve duwo katã me wo hɔva ge nu katã wo afi ma vam ɖo egɔme nye be efia be mia katã koe ʋu tso ŋɔtsia va le afiwo katã mie le egba yi ta me sia me yina ɖe afi ma míawo hã míayi ge nu ke gblẽ be mia katã ma míaʋu tso afi ma ame ɖekawoe míenye le afi ma ye egbea meganye ame ɖeka le afia o míatsitre ɖe mia nɔewo ŋu medze o evɔ tsitsiwo be ɖeka wɔ mi ŋusẽ le ta egbe ya me xɔ tso míaƒe awomefia gbɔa yenye ya be míade agbagba míaze míaƒe azã ya ɖu mie la akɔ he ɖeka wɔwɔ tso aɖe age ɖe mía dome ezu be azã ya ɖu mie la ye mi míete kpɔna edukplɔlawo kple amewo le dua ŋu kple amegãmegãwo wote ne miasi woa wovana ne míete tetem ɖe wo ŋu o ne wova kɔa ke míako míaƒe nyawo aɖo ŋkume ne wokpe asi ɖe mía ŋu ne míatu míaƒe dua ne manye wɔna ɖe ne míaɖo afia wònye universitia ne ɖeviwo do goa anyigbawo le mía si woda agble ɖi me wodzo ayi ɖe du bubu me abe yewo dɔ dzim ne yewo va wɔ le afi ma wokpa asi ɖe mía ŋu ne míatro mía dua ye hã wòtrɔ zu teƒe amewo natso du bubuwo me age ɖe mía dome be yewo va dɔ dzi ge awɔ numatae wòhiã be mía azã ya ɖum medzidzɔ kpɔkpɔ aɖe míaƒe dekɔnu xɔsiwo ɖeɖe ko afia o míɖi fia gake nane ne tu tso me na mi míse nugɔme ne mía nɔewo ye ɖeka wɔwɔa nava maze mɔnukpɔkpɔ ya hã akɔ ada akpe aƒotsi abɔta na ame yiwo katã na azã ya míete eɖume gba mawu nakpe agbe ɖe wo ŋu wonɔ gbe anɔ mía ŋu ala anɔ ŋusẽ dome mi míanɔ dɔ wɔm ne eve dukɔwo katã ƒe ŋgɔ yiyi míadzi edɔwɔna wòva ne míaƒe duwo ne tsitsi hã nava hemewo katãe nye ame kpɔ be anyo na mi ta mawu ne tu tsi ne mi katã eye wòda akpe míeda akpe nɛ ali wòkplɔ mi míeva afia gbalẽ akpe na mi. Asale! Staff as well as the entire student body extend to you all and sundry our warm welcome to Ohabu Agricultural College. We are equally thanking both the organizers and the esteemed traditional authorities for choosing Ohabu Agricultural College as the venue for this vitally important occasion. Giving a brief historical antecedent, Togbe Chairman, the college was established in 1965 as both an agricultural college and
a mechanization training center. It is the only one of its kind in the Volta region and one of the 5 traditional agricultural colleges and farm institutes in the Ministry of Food and Agriculture. Our mandate is to train middle-level manpower for both the formal and informal sectors of the economy. Since its inception, the college has been running a 3-year certificate in general agriculture, which is awarded by the Ministry of Food and Agriculture. Due to changes in the academic landscape, the 3-year program was changed to 2 years in 2016. On the 17th June 2007, the college affiliated to the University of Cape Coast to run 3-year diploma in general agriculture. Currently, the college has been given approval by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, TVET in short, to run diploma and HND programs in general agriculture and animal health and production. So, Chairman, our current programs include Certificate in General Agriculture, Diploma in General Agriculture, HND in General Agriculture, Certificate in Animal Health and Production, Diploma in Animal Health and Production, HND in Animal Health and Production. Notwithstanding the numerous successes chalked over the years, Toby Chairman, the college is overwhelmed with a number of challenges, including scarce potable water sources, limited access to internet facility, inadequate staff bungalows and student halls, insufficient lecture halls and furniture, unequipped animal health and production clinic, limited number of administrative staff and other supporting staff, and many others. Regardless of the above challenges, ladies and gentlemen, the college hopes for a better future and considerable changes in the delivery of its mandate, considering the current government's commitment to upgrading the institution to a fully fledged agricultural university now. Togo Chairman, I want to take this opportunity to thank all and sundry gathered here, especially our Honorable MP, for pushing hard to make this a reality. And I believe this is a reality today, as we witness. Togo Chairman, I want to thank all of us gathered here. Long live Ohabu Agricultural College. Long live Ghana. Thank you. Amanake alabovana me speech biara afi mia fofo mia novi mia po brother make la so takpama afafa ga makaraji ba to enya mamla imaka mia do agba for wana ado hogbaza for goma anyi nana manogo lema ta mia pa disi mia a akpo alaba navana min chocho mia takpana mi la agri college mala afi tapla cheta rojin pi to ekala miashi na asa apple lunch la fia kwenye bana the only agri college ekala miak bofia na wa 3 no university to ko simanola makwa isaba tarojinu ya matobovona miaonto miapo president John Jomani Mahama pa tarojinu la NTC party pa manifesto 2020 ma anno amma bana party adujia wa tro Ohabu Agri College na wa tro Aso University aika party amatro bova shijiwa la 2024 manifesto maha party agadi amabana na nyaba miaduji metro bova shijia wa tro Ohabu Agri College wa tro University to maupa amanuva famaya wasami vote to mi catching of to mi Ohabu to yes ayawo oh but me ko me mo vote kata
na President John Dramani Mahama makwaitaba President John Dramani Mahama amade kana akbulunya matrona la ayomawa ma donkpa apatuko ma donkpa katunofo ma donkpa nyaba katunofia wo hawo taflache ayonya ayana kbulunya awoni la apanne ya makoa bachama kare china myapa tokbiao myapa mamao myapa amakwepo kataba President John Dramani Mahama awoga hana na make makwa isaba happy next year budget na adoa President John Dramani Mahama agbonya nwere la budget ama plus suba myapa ohabu agri college ekemye mokpo na bo watro as university ya la miangolia atros university e miafio ha waden tokbishi manoda makwasaba la miama sukuta de woma nuso sro nwinto tomato da kai kemya akọ agbea asroa eyenya agbede nuchi nunyawo taflache agba mi gboni amade bonkonya galagbalema aka agbala aga ala agblama sogbo eyena mi gajima makwase mi atenkpo le mi aba agbede de okpla akame taflache nuso sro do abaya fu gbede de ko akonta de ko ay kamala manya dode ka onya pimoa owane ba mi kata mi do na le suku no do do ajimcho jirudu gbo aka amayo kete wo agric bla ashindo bubuwa makwaseba na wodo ye jirudu pasida wonchia to wonto fo agblede de pa ashindo wo ma nusa no kachi mi la Ghana mi akpe agba ganto ke la Ghana jienya ba mi ba dudu doncho gbeta na ayire America mamare alofaji atole kwenya agbledela akon duo no okpotona o chere na mila afi anya afoku makwaseba college ye otogbi bobuwa nuso so ava o ba meba agbledenyawo nyaba kokoro nyawo nyaba la nyawo a wa chida no gogba ba do koma vio na kpoto odo adu na nyaba President John Dramani Mahama akpashida mnyanchi badruku ya avama awe banu gogba de kata jimiela na wava tokbishi manola aba President Panola la afia ma ajiwo masa monko kwa mapo abotana mi amatokbe yawo da afonu ikada molaji mi politician sola amade kape ko mi fona la gbe amako enya mi abatokbe yawo mi akwa isaba mi no hia no wogaba obode kokko na afeme akama adda kuku na mi amatokbe yawo ba tafache de chikeba hamono na chokpe hakwida kaha makpulo anu wo mi abatokbe yawo ale ka jijinwi la woshi na nyapa vota penu gogba yi nyapa angodu ko pa gogba yi ko a maga adda kuku na ha ba onapo ashire ashima na wonuawo wolo wonuawo bas wona wo player bla agbadaka ngogba yi ka jimela na wavanami akpanami nyaba media house la mi adomi va viento alaba Jubilee Radio cho kata la mi adomi Holy FM cho aflawo ha la mi adomi Nanmaka avano taflache EB24 TV Olamia Domi Kalao FM cho Akachi 107.3 Olamia Domi Nanmaka Fafa Radio Olamia Domi Aba Media House Vovovo cho Gay Platapo Lamia Domi Everlove TV Alaba American no Facebook Adodima Toy Mia pa sister va viara no na Facebook Gamanyito mankoyo ganami Ata afimia no yima Mia Jojeviao ola mi adomi fi agbo jiji alaba onami avuviara mi saba mi afa bubuto original chairman bubuto James Gunu agbona va mi adomi taga manyito ye hogara mi adomi akpaunami regional minister correct akpaunami agbona akpaunami azayo yo nya ganyaro George na mama poba na mi yaruma mi no na tabra nu ya oji afia la mi no popo mi akodo azagoma nye azamie komaro ganyi ma no gabobo agbajiola ai maka bubuto de magba na gara mi adomi ko ablu na bakoto ablu koto azalo Yema aba media house vovovo choge platapo la mi adomi Everlove TV alaba American no Facebook adodima toy